Dobar dan, ja sam Goran, firma Eurovrc, specijalizirana trgovina vrtnim strojevima i opremom. Danas je pred nama drugi po redu po jačini, po važnosti i po brojevima trimer iz hobby serije Stihl. Radi se o modelu FS40. FS40 je, za razliku od FS38, jedna konjska snaga, znači za 0,1 konjsku snagu ili za 10% je jači, koristi isti alat, praktički je ista namjena. Po čemu se razlikuje, minimalno je veća težina za nekakvih 5%, znači praktički možemo reći da je ista težina, za razliku od FS38 koji se radi u Stihlovoj tvornici u Kini, ovaj se već radi u Americi. Znači imamo standardni 2MX motor, manja je potrošnja, radi se znači o mješavina, dvotakni motor. Znači nešto je manja potrošnja, bitno lakše paljenje, bolji je fregazer, bolji je sam rezervar, bitno je kvalitetniji filter zraka i ako se pazi na mješavinu, definitivno s ovim trimerom godinama nećete imati ni najmanjih problema. Ono što je najbitnije za razliku, osim male razlike u snazi, ja moram biti iskren, u radu to gotovo niko ni ne primijeti i neće bitno značiti, manje više se rade iste stvari, koristi iste glave, iste niti. S ovim trimerom ono što jest razlika, bitno lakše je paljenje. I to je ono što ćemo posebno probati pokazati kasnije kad malo približimo kameru i kad budemo pokazivali paljenje. Znači za razliku od 38-ice ovaj trimer ima polučok, ima veću oprugu gore na gašenju pa ne morate razmišljati je li ostao na 0. Znači pustili smo tipku, ugasili i ona se vraća na radnu poziciju. I dalje se radi o trimeru koji je uglavnom savršen za nekakve uska područja, za nekakve kosine, vinograde, za teško pristupačna mjesta. I kad gledam ta nit, ta standardna glava, to je poluautomatska glava. Ono što nisam objasnio kod FS38, ovdje ćemo samo reći kad ja kažem da je nešto auto kod Stihla, mi tehnički pričamo da je poluautomatska glava, vi ste gazda, glava, normalno gas mora biti stisnut, vrti se, centrifugalna sila je tu i lagano se trimerom udari dole u pod i to ne u nekakav asfalt, beton, kamen, nego negdje nekakav busenčić trave, kako se on vrti, kako ste lagano udarili, tako će doći do oslobađanja kotura i nit će jednostavno izletiti van i na štitniku se nalazi nožić na koji će onaj taj višak odrezati. To je način kako se kod poluautomatske glave pušta flaks van. Ono što ćemo kasnije pokazati, montirat ćemo, stavit ćemo gore. Na ovom trimeru imate mogućnost da stavite još dvije glave, znači standardno je ta glava dolazi u cijeni. I da budem iskren, odradit ćete sve ono što imate okućnica, ako je to okućnica koja se redovito kosi svaka 2-3 tjedna, zavisno koji je dio godine, ako je to onaj drugi dio godine, bez problema ćete kositi sa niti okućnicu i da kosite na mjesec dana, ali ako kosimo vrt gdje je brže, bitno su jače biljke, ono drugačije je tip raslinja biljaka koji će tamo najčešće biti, za vrt i neće biti to dovoljan niti razmak između dvije košnje, niti će to moći niti raditi, a niti će se cijelo vrijeme pucati, najčešće puca odmah uz glavu. Za te situacije kad imamo koliko toliko ili otvoreno, ta druga glava koja je zadnja cijena koja je bila, znači dolazi, oni to čim su plastični nožići pod nazivom Polycat, super jednostavna glava. Može ići do duše i nit, to nisam objašnjavao, nisam nikad stavio gore nit, ja imam takvu nit na svom trimeru, ja imam ovakav trimer FS40 između ostalog i na otvorenim površinama ova glava sa ovim nitima, montirat ćemo i pokazat ćemo, se pokazala kao fantastična nit. Znači nožići. Znači, M nešto usitnjava, M jako dobro reže. Ako dođemo do nekakvih prepreka, krtičnjaci, škarpe, ograde, zidići, nekakvi stupovi i slično, isto će puknuti kao i nit. Što se tiče ovog trimera,
Znači, manje više super lagano se pali i kad bi bila potreba recimo da je neko zbog starosti ili ženske osobe, da čak i kod ovog trimera kažem da se inače super lagano pali. Kod ovog trimera je moguće kupiti cijeli još sam starter sa 2 opruge i onda ne treba kod njega na brzinu, ne treba niti puno snage ni ništa, samo se lagano povlači, što će i stariji ljudi i najstariji ljudi i žene bez problema upaliti. Znači, jedan fantastičan trimer, uglavnom za kuće vlasnike. Iako dosta proizvođača će reći, možda smo i mi negdje uz neki proizvod stavili, napisali da je za neku površinu, to je apsolutno glupo. Znači, jedan od hobi trimera, fantastično lagano se pali. Imamo 3 verzije glave, poluautomatsku AutoCAD 6.2, sa plastičnim nožićima Polycat 6.2 i ono što ja još nisam imao prilike probati, ima DuroCAD glava, nešto sam malo više o njoj govorio kod FS38 trimera. Što se tiče nekakvog alata, u principu upute, zaštitne naočale i jedan ključ, Torx. U principu da se pomakne ručka, zavisno od visine osobe, iako ima priključak mogućnost za jednostruku na ramenicu, kod ovog trimera isto tako kao kod FS38 to ne dolazi, nije u cijeni. Što se tiče trimera, znači lagano, jače osobe, muške osobe vrlo često mogu čak raditi jednom rukom, a vjerovatno ne predugo, ali 2 ruke gore, ručka se pomakne da se podesi prema vašoj visini i uredno se može raditi. Ako se redovito kosi, čak i vrt, ako je to tamo gdje živite, i da ta trava nije ne znam šta posebno, tam metar i ne znam kakva trava, vjerujte mi, samo odabir glave i alata koji će biti gore, manje više sve to možete uredno raditi. Znači, ako je nit gore, ona će jako fino usitniti tu travu i ako ju redovito kosite, fino može ostati na travnjaku, ne morate čak ni skupljati, to će stvarno dobro izgledati. A ako imamo nekako više raslinje, više otvorenu površinu, onda na ovu Polycat glavu i ove plastične nožiće probajte, oduševit ćete se koliko su dobri. Kad se uzme ta glava Polycat 6.2, znači Polycat 6.2, s njom dolazi ono što Stihl zove trni izbijač, i kad tu glavu skidamo dole, onda nam ovo treba da ju skinemo dole, jer bez ovoga ju nećemo moći skinuti. Znači, super jednostavan, super dobar trimer.